guztioi. Hildako senideak gogoan ditu gaur Eliza osoak. Bada San Agustinen odoiz bat gaur gogoan duguna. Jauna, ez dizut aurpegiratzen senide hau kendu izana. Baizik eta eskerrak ematen dizkizut eman senidalako. Gu ere, eskerronez, gu ere erromez garela gogoratuz eta hildakoen aldeko otoitzak on egiten digula jabetuz, Eukaristira ospatzera gatoz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenideok, apaltasunez beteri jo dezagun errukiaren iturrira, eta eska dezaiegun geure bekatu guztien barkamena. Aitortzen dut, jainko aital guztidunari, eta zuei ere bai zenideoi bekatu egin dudala, gogapen, hitz eta egitez. Eta egin beharrak ez eginez, bai bekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria Beti Virginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai zenideoi, otoitz egin dezaiozula nire alde jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna bihotzonez geure eskariak, eta sendotu hilen artetik piztua den zeure semearengan dugun fedea. Hildako geure zenideak piztuko diren itxaropana ere gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo,
y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él, y él será para mí hijo. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Filipoarrei egindako kutunetik. Zenideok, gu zeruko hiritar gara, eta handik itxaru dugun salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputza ezerez hau, bere gorputz aitzantzuaren irudiko eginez, gauza guztiek bere menpe jartzeko duen almenari esker. Jaunak esana. Jauna zuekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Auna que sana, hau sinisten alduzu, galdetzen du Jesusek. Guri ere, galderar hau ere luzatzen digu. Hau sinisten alduzu. Gaur parrokian gara, ospakizun eder honetan. Atzo ere parrokian izan ginen, santu guztien eguna ospatzeko. Beraz, batek esan dezake, baion, atzo azaroak batean, junitzan hilerrira nire hildako zenidei lora jartzea eta otoi txiki bat egiteko. Gaur orduan zer ospatzen dugu? Ospatzen ditugu hildako zenideak. Beraz, beste bate galdetu dezake, beraz, atzo ospatu genuen eguna, santu guztien eguna, ez aldaude haiek ere hilda? Bai, haiek ere hilda daude. Beraz, atzokoak hilda balima daude, eta gaurkoak ere hilda balima daude, danak dira santuak? Ez, danak ez dira santuak. Beraz, orduan ze desberdintasun daude? Atzoko eguna, Elizak prozesu baten ondorioz kanonizatu edo altarera ilotzen dituen pertsonak dira, gizon emakumeak dira. Eta horiek dira guretzat eredugarri. Bai, baino nire hildako zenidea guretzat eta niretzat ere eredua dira. Bai, gauz askotan. Baino fedean eta maitasunean, jangoikoarekiko maitasun horretan hauek ditugu. Batzutan nahazten ditugu bi festa hauek edo bi ospakizun hauek, eta gaur ospatzen dugun eguna da hildako fededunen oroimena. Beraz, zerbait gorra da esatea, baino esan berra daukat, hildako fededunak. Zure fedeak salbatu zaitu. Gaur, gure jangoikoari aldare aurrean geure hildako zenideak ekartzen ditugu, eta berari errukia eta maitasuna eskatzen diegu, berak gure zenide guztiak hartu ahal izateko. Bai, baino Jon, ni sinisten dut hildako guztiak zerura dijoaztela. Había una mujer muy buena, hay, porque vive, una mujer muy buena, servicial, pero se había casado, se había divorciado porque el matrimonio pues no resultó y su marido no la trataba bien y se separó, se divorció y
el marido, al cabo de los años, murió. Y en una conversación que tenía con ella hace ya un tiempo, hablando un poquito sobre estos temas de los muertos, y me decía: John, es que yo creo y tengo la certeza de que todos los muertos van al cielo. Y pues yo le dije: pues yo no tengo esa certeza, porque la Iglesia no lo enseña así. Ah, pues yo estoy convencida. Muy bien, yo no voy a entrar en discusión. Pero le pregunté: ¿pero Hitler también está en el cielo? Sí, ¿por qué no? Si se ha arrepentido de todo el mal que ha hecho, ¿por qué no? Yo creo que sí. Con el afán de poder ayudarla, le dije: ¿y tu exmarido también? No, ese no. Y le dije: ¿pero si se ha arrepentido y está en el cielo? Si ese está en el cielo, yo salgo corriendo del cielo. ¡Upa! Verídico, ¿eh? Yo a la mujer la quiero muchísimo, ¿eh? Y es una buena mujer y es un sol de persona. Pero la creencia y la vivencia de su vida no va a la par. Porque cuando creemos, las ideas son neutras. Pero cuando esas ideas se encarnan en nuestra historia y nos tocan nuestra vida, ya las creencias van siendo limitantes, ¿no? Y una cosa es el mundo de las ideas, que está muy bien y que todos podemos fantasear, pero otra cosa es el mundo real. Por eso, cuando traemos a un ser querido aquí delante de la parroquia y rezamos por él, no tenemos la certeza de que esta persona está gozando de la presencia del Señor. Y solo pedimos al Señor su misericordia y su bondad. Salvo en ciertas circunstancias. Una de las circunstancias es cuando se celebra la misa de Ángel, de un niño que no ha tenido conciencia para poder pecar, y afirma la Iglesia de que está en el cielo. La misa de Ángelis se llama, ¿no? Y otra de las cosas que también podemos decir, que el ser querido que ha muerto no está lejos de Dios, es cuando él o miembros de su familia piden la unción de los enfermos en los últimos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento y un perdón de los pecados. Es una costumbre que se está perdiendo muchísimo, pero aquí había una mujer en Zumaya. Yo hace poco había llegado a esta parroquia y ella no salía de casa, y una mujer con carácter, buena persona, pero me decía: John, cuando yo esté en el último momento de mi vida, el primero que quiero que estés aquí eres tú. Y yo ya les he avisado a mis hijos y a mis hijas que te llamen, antes de llamar al médico. Y tocó la gracia que así pasó. Murió a los pocos minutos, estando yo en casa, allí en su casa, después de haber recibido la unción, el perdón de los pecados y la bendición del Papa. Y podíamos decir, y yo me acuerdo en esa homilía, que afirmé que no estaba lejos de la presencia del Señor.
Por eso las realidades que están fuera de lo material, nos guste o no nos guste, por tradición y por experiencia de más de 2000 años, la Iglesia nos propone cosas buenas. Y lo que nos propone es con el único fin de que nuestra alma goce de aquello para lo que está hecho, para el amor y para la vida eterna. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernutara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Egiogun otoitz konfiantzaz beterik errukiaren aitari eta eskadezaiegu jaunarengan hildiren gure zenidek betiko atxedena. Kristok bere eriotzaz utzitu eta bere piztueraz mundu guztiari bizia eman zionak, eman diezaiela argia eta betiko zoriona gure anai arrebak hildakoei. Eskadezaiegu jaunari. Elkar maita ezaguna, Que Jesucristo, Maestro de misericordia, perdone a los difuntos todos sus pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Roguemos al Señor. Kristok, Eukaristiako ogiaz eta Liburu Santuko hitzaz janaritzen gaituenak, sendo dezan Eliza Santua. Tristeziaren eta ezin ulertuaren kateekin loturi daudenentzat, poz eta argi izan dadin. Eskadiezaiogun jaunari. Por todos nosotros, reunidos en torno a la mesa del altar del Señor, que Cristo nos reúna un día, junto con todos los fieles difuntos, en el festín de las bodas eternas, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oharra, hildakoen fededunen eguna dela eta, aurten, gure anai arreba zendu guztien oroimenez, estampa bat prestatu dugu. Nahi duenak jaso dezake, eta eskaintza bat ust dezake haien aldeko sufragio gisa. Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, este año hemos preparado una estampa
en memoria de nuestros hermanos y hermanas fallecidos. Quienes lo deseen pueden pasar a recogerla y depositar su ofrenda en sufragio por ellos. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna begi honez geure eskaintza honi, hildako fededun guztiak zeruko aintzan onar ditzazun, bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zeure semearekin. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zurekin, gura bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Harengan argi egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak,
eta naita nahi ez hil beharra goibeltzen gaitunok, gero hilezkor izango garen hitzak posten gaitu. Zeure zintzoi jauna bizia ezaiek entzen, aldatzen baizik. Eta lurreko bizilekua hondatzean betiko bizilekua gertatzen zaie zeruan. Horregatik aingeru eta goia aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiarekin, zeure intzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo gerdauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, azken urte honetan mundu honetatik, zeure gana eraman dituzun geure zenideak. Karteltxoa hartu dezakezue, eta bakoitzak isilpean nirekin batera, gure aurten hildako geure zenideak eskainiko dizkiegu gure jangoikoari. Severiano, Ana Maria, Valentín, Micaela, Juan, María Susana, Carmen, Luis María, María Dolores, María Luisa, Manuel,
Garbine, Begoña, Simón, Damaso, Carmen, Jesús Ángel, Iván, Arancha, José Ángel, Guillerma, José, Justa, Juan Antonio, José María, Jesús, Jesús María, María del Carmen, Jesús, María Jesús, José María, Josefa, Guillermo, José, María Dolores, Miguel Ángel, Guillermo, María Pilar, Carmen, María Mercedes, María del Carmen, Guadalupe, Josefa, Xavín, Jesús, Setefilla, María Asunción, Sebastián, Angelina, Enrique, Luisa, José Mari, Fernando, Eduardo, José Manuel, María Josefa, Maripaz, León José, Francisco de Borja, María Juana, María Luisa, Concepción, María, Rafael, Diego, Juliana, Petra Piedad, Abilia, María Estefanía, José María, Jesús, María Jesús, Miren eta José. Heriotzan zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezakon. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagozu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zulizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin, eta zuren ezigituarekin. Emaio zue pakea alkarri. Altoikoaren
Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zuen eretxean zartzen, baina ezazuiz bat eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Egizu jauna, hildako geure zenideak zar daitezela argi eta pake den bizilekura. Haien alde ospatu baitugu Pasko sakramentua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin. Poze maile dugun jangoikoak maitasun miragarriaz egin zuen gizakia. Eta fededunoi bere semearen piztueran pizteko itxaropena eman digu. Bete zaitzatela berak bere bedeinkapenez. Eman dezaigula berak bizigaren hoi bekatuen barkamena eta hildako guztiei zeruko argia eta pakea. Hilen artetik piztu zela sinisten dugun Kristorekin, eman diezaigula denoi betiereko zorionean bizitzea. Eta bedenkatzaitzatela jangoiko algoztedunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.